kublai wakarpang ni ka jingdap yang ka ni ka Shnong San Phao Snem haga ni ka closing ceremony. Sausok sa kemen hadu kate wayu wa ka ni ka Shnong doku ko. Ngala kamu nong chong Shnong ini ka tula arpo nyau arpo prasnem. Wa sausok ala wayu wa ka jing pelai Shnong ko yusuk ko renti kamtam kemo piu burom ye kitu kiwa sen nongkong kiwa penim ye gani ke Shnong nado San Phao Snem haba paya hakaleng gari India kat ni diyo pi hakaleng gari India kat ni kajing ye teli nang slem nang duna ko kata ka personal benefits nementa kajing mentoy cimet nang jor ko hanrei hawa kam gani hawa kajing pelai yang ki Shnong man ka bo khoj kajing pelai Shnong man ka ba transferan pen ye teli ko I yo melinya ye te personal benefits ni kam chimet yang I henrei yo komoy di benta ka bha kamiat yang ka Shnong yang ka thau I para jai bru ko yang I kunara hotau arhau so uyarap igni ka dong yang phi kad ye lem ye ne skim ma ka tu chief minister fon yo perchangi arhut I yo pun yo hau news nem ne chief minister fon tang athrai ke tu ke chief minister scheme arphau lak tho bhi kat ye lem ye yu pen yo ai po te elem ba yong o tang athrai chwa wo lai ge ni ke session ngau mau ye chem go chief minister kurpat I o no senyang kat ye lem ye le mata yong ku kun kabri hun yo trap to yang banyatli pan penek pensa ya la dusturiti la hat nong la jong ne hat nong jong kiwi jing long ten rai ka Lay saki ko kun kabri uhin yo to yang banyatli pan penek pensa ya la dusturiti la hat nong la jong ne hat nong jong kiwi jing long ten rai ka si sha perthei lay saki hot 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 hot